Ino ni ceceni ya Inoro TV. Mamwe mamaria tukuhariririe Inoro hwaini ule ningere hau munene wa bururi eja nini rujikarire ninde guku munini wa president kuga mungethaniro ni mahinda urate na mirurungano borithi kuhamurithia teteri aihoto cia muingi na ndogo ya gwita maithori Nairobi osako ni maraheirwo no karane imwe bata ni tukorwo twina rogo eno ya kanjo iko icire ni tutwikite smart nyora karane njega logo iho atwarithia nduthi Nairobi kuhimbiria riandikithia ria kwihumbaga uniform. Kwanza ukitafuta kazi you enter this office, you enter another office, the biggest problem atakuuliza ni tutacommunicate aje. Na twina ripoti ya mwanya yari ya mahuthagira rũthiomi rwa ciĩko kwaraniria makiuria muigi maheage gĩtĩo. Gatho cia mwanya mwiroreri ni kunyitanira na ithuĩ hwaini wa umuthi tugithii na mbere kumenyithia maria matinda makihanika miena itiganite ya bururi twa kunyita ugeni mohoro-ini maitu ma Inoro hwaini umuthi kuri tariki 8 mweri-ini wa mugwanja mwaka wa 2023 nyitita Kate Muthoni nikuga ati riu ni twatiriha kiumia kia mbere kia mweri wa mugwanja ni na nijitagwo Harun Njoroge wa Maina na kimumemerekia witu na njira ya ciĩko etagwo Stanley Kinyanjui. Riu tuigire mutamburuko-ini wa mohoro na tukianjiriria. Munini wa president Rigathi Gachagua ni amenereirie atongoria a mwena wa mung'ethaniro ni undu wa mirurungano iria mambikite makihinyiriria thirikari itashukie makinya ma kugwithia thogora wa irio o hamwe na indo ingi cia muturire. Gachagua no anyururitie atongoria mung'ethaniro ni mibango ya kungania thairi milioni 10 cia kuonania uregani kuri thirikari akiuga ateti acio no mahinda marate. Martin Munene ni uratuhingura mohoro maitu na ripoti ino. Munini wa president Rigathi Gachagua ni ashakaite gikuo kia umwe wa itugi ciake cia uteti David Mureithi wa kuma itura ria Gaitu wodine ya Kirimukuyu Mathira. Ari mathiko-ini ma Mureithi Gachagua ni ateaneirie mibango ya atongoria mwena wa mung'ethaniro ya kungania irore iria marauga ni cia kuhagura President William Ruto na utongoria wake. I want to tell the people of Kenya there is no constitutional provision for anybody to collect signatures against a sitting president. They are just wasting their time. Gachagua oritia Kenya kuhe thirikari mweke wa kugarura maundu akiuga bururi ni uhitukite kimera kia uteti na githurano. Where will they take those signatures to who? Matters elections are not decided by signatures. They are decided on the ballot. Ogo Your Excellency, dake tutige gwetekeria andu acio ringi ati mathiage o muthenya ati riu ningi Wednesday ni makahinga biashara cia andu. Ruria maundu maria marahutia muingi Gachagua augite thirikari ya Kenya Kwanza ni ikiriire kugarurira mikarire ya Kenya na njira ya kwarahura urimi. Marajiria kujaria andu acio aria marira gabia cianyu. Ya mena thie mwebange moka na bei njega no ndimwaririe. No mutare murathondeka bei mutigakurute gwakwa. Ndirari kiricho ira nitwabanga horo wa machani. Horo wa iria nitukubanga. Na tukwire maundu makahwa iko sawa,
mairia iko sawa kuri biro tugukurehera makadamia nigetha na ucokererio guo na nituraugire tutiri tugakurekia. Agiteterithia bara iria iriho mutongoria uyu ni ugite ni guthie na mbere kuhurana na njohi gananie akiuga itura riri ni rigumirwo ni unyui wa njohi. Iko chifu moja sahi iko kwa ba sahi hapa anakunywa, so nitakupatia jina utume askari washike wafugie sahi anakunywa sahi na ni saa 7 leo ile aiko chifu wekera mutha ici ri chifu njohi no athire mauga no gukugea ba public participation tukaheana marua mauga matikwenda tukaimana kwoguo aiko hari ba iri hau hanyu na mutiramienda mutwite tuke tumihinge alama ikwenda gwika plumbing, electrical, mechanics, fashion and design, catering, ngomathomithia free of charge na nigetha mone kirigiriro kia muturire nigetha twa maruta njohi-ini na niga mathomithia rira turaka macukuru gatumira na kiacio ho county assembly ya Nyeri uria yugire honorable Karithia uga ithu tukahitukia o kiroko na andu ni metereire na turago support uhoro wa kahua na uhoro wa majani na turi thutha waku ithuothe. Gukiri uguo Gachagua augite thirikari ndigwitikira kuhitithio ni mundu wira-ini wayo. Riu munini wa president akera mwena wa mung'ethaniro weterere githurano kia mwaka wa 2027 akiuga hatire handu watho witikiritie kurutwo gwa president kugerera kuoyo kwa irore handu-ini ha Inoro TV ndikire mukuyu kaunti-ini ya Nyeri jetagwo Martin Monene. Thegio Martin ni riboti ona tugithie na mbere ni kumirire nditumuno no ceceni-ini ya borithi ya Central County-ini ya Nairobi thutha wa huraniri ya ihoto cia muingi guthie kuo na kwambiriria mururungano magitetia kiria maugite ni kunyitwo na kuhingirwo kwa arunao 26. Jabi Wajau nuo tuhariririe riboti ino. Gikundi kia ateteri a ihoto cia umundu ari hamwe na uria wari mucirithania munene Willy Mutunga marokire ceceni-ini ya borithi ya Central County-ini ya Nairobi kuria matetetie kunyitwo na kuhingirwo kwa aruna ao muthenya wa gatano hindi ya mirurungano ya gutetia thirikari ya Kenya Kwanza ni undu wa thogora wa iguru wa muturire. Hamwe na mateta macio ateteri aya a muingi maugite amwe ao ni maraguraririo hindi ya maandamano macio. Wengine walikuwa wagonjwa tukawaletea dawa jana, wengine wakapelekwa hospitali kama mwenzangu alivyosema. Kuratuika aria maranyitirwo Nairobi mararoririo ceceni-ini ya borithi ya Central na riria aruna ao marathire kugeria kwaraniria na maafitha a borithi matitimurwo na kuhamirithio na ndogo ya kuruta maithori. Thutha wa kweherio ceceni-ini ya borithi ya Central, ateteri aya a ihoto cia muingi macokire kugumana nja wa nyumba ya mathako ma ngerekano ya Kenya National Theatre na kuga ati matikugua nyota-ini yao ya gukinyeria ihoto cia aruna ao. Kwa hivyo tunamwambia yeyote ambaye anataka kuleta hayo mashtaka, tuko tayari, tuko na kifua cha kupambana na wao. Oho ni mamenereirie giiko kia maafitha a borithi kuhingira ekwirwo matekumahingurira thitango undu uria marauga ni mugaru na watho uria ugite ati mundu ndabatie kurina mathaa 24 atagutwarwo igoti-ini. From our side, we are extremely disappointed by this action of police. Davis Malombe, umwe wa huraniri a iroto cia muingi, augite ati igeria riao ria kwaraniria na munene wa ruhonge rwa uthuthuria ceceni-ini ya borithi ya Central niringire ihiga. Their claim is that they want to charge them for unlawful assembly, assault, and what they are calling destruction of property. Tolewe kwa sababu hakuna sababu yoyote ya kuwazuilia hapa. Aria maranyitirwo makahingurirwo thitango muthenya wa Jumatatu. Ngiribotera Inoro TV, jetagwo Jabi Wajau. Thegio Jabi ni riboti yo na rĩu tũgĩthiĩ na mbere. Andũ erĩ nĩ makuĩte kaunti-inĩ ya Kisumu rĩrĩa angĩ atatũ makometio thibitarĩ-inĩ mũnene wa Jaramogi Oginga Odinga kũrũmĩrĩra mũrũrũngano wa mũthĩ wa Sabasaba. Family ya Derek Adongo ũrĩa ũrerĩkana kũhũrwo rithathi akiuma wĩra-inĩ irenda rũhonge rwa IPOA kuoerera ũthuthuria nĩguo kĩhoto kĩa mwana wao kĩonekane. Mwangi wa Maina niwe wĩna riboti ĩno.
kwiragwo gikuo gitue mwana mwende na gikuo kia mundurume wa miaka 25 kurikanite ta Derrick Odongo gitigite ihoru kiehana kiriro kinene kuri andu a nyumba yake aria megwikinyitie moshari-ini ya thibitari munene wa Jaramogi Oginga Odinga. Nijue Derrick alifanya nini ndio polisi akamuua. Sasa kitu yenye nilikuwa ninaomba polisi asiwe akifanya hivyo tena. Asifanye hivyo kwa watu wengine hata kama kuna maandamano mengine. Tulikuwa tunaandamana tu pole pole. Hatukuwa tumeharibu kitu ya mtu. Mbona unaua mtoto yetu? Unamuua amefanya nini? Hapo karibu na flyover. Iko kitu yenye mtu anaweza iba. Family ya Odongo yugite no yorari mwihoko wao na gikuo giake ni igutha inene kuri nyumba yake. Na riu irenda kihoto githingatithio na afitha uria uramuragire akurikane na akue mutharafa wa mehia make. Derrick si mwizi. Derrick ni mtoto mzuri. Derrick alitoka kazi yake huko Garissa Lodge. Kufika hapo sijui ni flyover sijui ni wapi. Derrick ameuliwa. Ninapigiwa simu nikiwa huko eti Derrick amekufa. Derrick alikuwa kingpin. We've lost a gem in our family. Sidhani kama kuna mtu naweza, hata mimi mwenyewe siwezi jilinganisha na Derrick. As young as he was, death has robbed us a very innocent soul. Aikari ya Githumo ni makomithetie maabitha a borithi ni kuhuthira hinya mukiruku na merenda ruhonge rwa EPOA ruria ruthuthuragia ikuo iria ciumanite na maabitha a borithi ruerere uthuthuria na gukinyaniria kihoto kia Odongo. Tunaenda kuandika petition tupeleke kwa EPOA. Mahali popote inatakana tupeleke tutapeleka ili tupati haki yetu. Hatuwezi wacha hivyo. Sababu mtoto wetu Derrick akoiba mtu. Mundurume onge gatagati kana aria marahanyukirio thibitari-ini wa Jaramogi Oginga Odinga ni akwete akiamukira urigiti riria acio angi marathie na mbere kwamukira urigiti. Na kwa itura-ini ria Nyasare gicigo-ini kia ubunge gia Suna ya irathiro kaunti-ini ya Migori, family ya mwana wa ukuru wa miaka 17 Regan Otieno irahoya kihoto giake githingatithio thutha wake kurathwo na kuragwo muthenya wa ira hindi ya mirurungano tauni-ini ya Migori. Family yake irauga aretereire guthie na mbere na githomo giake university-ini ya Kisii mweri-ini wa kenda. Bado nilikuwa namtafutia pesa sababu msichana mwingine dada yake pia ako high school, ako form 3 Moisoba Girls. Sasa nilikuwa nataka huyu aingie form 4 ndio Regan aingie. Amepoteza future yake. Huyu kijana alikuwa mtoto mtiifu sana. Alikuwa mtoto mwenye heshima ya kutosha. Katika kasa la Magina huyu mtoto amekuwa akifundisha watu kazi ya yani vijana au watoto wadogo, alikuwa anawafundisha njia ya kumjua Yesu. Andu a nyumba ya Regan marenda uthuthuria wekwo na kinyi makiuga mwana wa ararathirwo na kuragwo indi ndarare mirurungano-ini. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Thegio Mwangi wa Maina. Tugitigana na icio cia ikuo tuhunduke guku kaunti-ini ya Nairobi kuria thutha wa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kwendekithia atwarithia a nduthi mambiririe kuihumba nguo ihanaine cia kumatambura niguo kuhitana na aria makoretwo makinyamaria muingi metuite. Kwa wiki mbili hivi kila rider ambaye atapatikana town kama haja comply na hizo uniform, QR code na area stage area ambaye mahali ya picking area na dropping area, hiyo watapambana na serikali. Rendekithia riri riaheanirwo ni gavana wa Nairobi ciumia igiri hituku rikioneka kuhimbirio ni atwarithia a nduthi, na o mutwarithia agirirwo akoragwo na gibandi giake kia wira na nduthi yake igakoragwo igathikitwo mitambo ya QR code ya kuonania sako, ritwa na irima riria akuagira. Bodaboda zote lazima ziwe kwa sako, na zaidi ya hiyo muwe na identification. Tunajua hii sako ni ya Kayole, hivi ndio wamevaa. Thiko ici rĩu nĩ tũtuĩkĩte smart, nyona kara nĩ njega, logo ĩho, na ningĩ tũrakorwo atĩ ona wathiĩ kũrĩa ũrathiĩ rĩ, ona confidence ya customer rĩ wĩnayo, tondũ nĩ arathoma akona nyarona gĩkundi na akona wĩ wa Nairobi. Na thutha kwina namba cia office, kwina namba ya member. No ona kuhana uguo ti atwarithia othe marikiraga rangi uyu, amu icigo ciothe cia ubunge 17 kaunti ya Nairobi marangi maria marihumbaga niguo o mundu
akurikane kuria aumite. Color ambayo tumeweza tume-identify about 17 colors sababu county ya Nairobi iko na 17 sub county. Ona mahetwo karate no ni ukuona reflector ni tofauti. To nyambo to rege ni kwena gemena green, thio twina blue kaundu takau. Muungano huu wetu tumeregister within Nairobi tuko over 2000 members. You can easily be reported kama umemisbehave. Neikinya atorithia anduthi maugite rigukorwo rigikirehe wathi mweru kuini uyu uria matuko mahituku koretwo kihakwo ndoro makiria hoka ni uhaguku ugiteri makiuria muingi riu ndugakorwo wina hahu o yothe ririo rakuo county ya Nairobi amu mitaratara niri meno ugiteri ngiribotera Inoro TV kuma tumeleta hizi vitu. But kile kisanga ambacho kimeteteleka pale ni kisanga ambacho sisi tunakemea kabisa kama wana bodaboda Kenya hii. Huwezi piga gari ya mtu kuharibia wengine amani barabarani ati kwa sababu mtu mmoja amegongwa na mnajua kwamba hiyo kesi itafuatiliwa. So wale vijana ambao wamefanya vituko pale wote mimi nimesema kwamba wacha washikwe. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dayo, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dayo has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You hear what they talk. You use your brain at all. That's the way you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. mangĩ maingĩ oho nĩ monekaga na marangi ngũrani na tũkakurehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Niliacha nyuma akitusumbua akipata 30% max. Nani amefunza mtoto mdogo kuibia mpaka anapata 90? Hatuko mahali ulituacha kama sikio. Tulishagundua siri. Ni tamu. Kwani unga imepika ugali imewekwa nini? Imagine imenichangamsha mwili mpaka akili. Unga wa Bingwa Premium ndio siri. Dad, tangu tuanze kupika unga wa Bingwa Premium, mimi na bro tumekuwa mabingwa kwa njia zote. Bingwa ni tamu, siri ya mabingwa. Bingwa Premium Maize Meal kutoka Graden Millers Limited. Watengenezaji wa unga wa mahindi wa Wema na Bingwa ngano. Bingwa Premium Maize Meal, siri ya mabingwa wote.
mwaka uyu Kiambu Golf Club marakungwira miaka 100 iria makoretwo ho kuma 1923. Gacumbiri gukungwiri uyu ni thikũ 2 cia mwanya cia tournament, Friday tariki 7 na Saturday tariki 8 July mwaka uyu, iria igakorwo Kiambu Golf Club kwambĩrĩria themo cia rũcinĩ. Club members oro hamwe na ageni ni maranyitwo geni na nĩguo gakorwo na iheo cia kwĩhotanĩra oro hamwe na special mbuzi choma. Ni ugekinyio kũngwĩri-inĩ uyu. Kiambu Golf Club ni ũkũngũĩri wa miaka 100 ya ũthaki wa golf. indo cia mukui cikoragwo ci cia kinya ndagika iria mugathi nyamu yo henya muturi atoka file etagwo schedule of sharing mura kire ungiaria Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Ngatho cia mwanya ni guthii na mbere gwikara mitambo-ini tugithi na mbere na mohoro maito. Ona gutuika andu aria mataiguaga ni matunganaga na moritu ta makwaga mawira ni undu wa kuremwo ni gwitariria, maugite ucio ti undu moyaga na uritu amu makoragwo marathimitwo na iheo na taranda ingi na tura-ini ria Kiboroiro Charles Kimiti ari mibango-ini ya o muthenya na tondu ni turamwirite ni turoka agitunyita ugeni ndari wiki mena Winrose Nyambura mutauri wake na njira ya ciiko amu Kimiti ndaiguaga na aciarira uguo. Wendo wa Kimiti wa macindano ma bikibiki niguo tuguciriirie kuona mieri 3 mibituku aiyukirie ngerenwa macindano-ini ma Slick Superbike Racing ari namba 3 macindano maria gutari gwakorwo na mundu utaiguaga aranyita itemi. Motorbike yangu ya kwanza ilikuwa 125cc. Nilipenda kutravel nayo sana. Nilitravel nayo, nikajaribu kujoin nayo sports ile ya milima na mabonde, Ngong Road, but walikuwa nafikiria mimi kama deaf disabled siwezi. Walikuwa na attitude, walikuwa tunadharau. Akasema basi nitajikaza pia ni buy motorbike maybe with a higher cc. Gukura gwa Kimiti ate kuigua augite gukoretwo na moritu amuti andu aingi moe kwaraniria na aria mataiguaga na kaingi monaga ta mundu aretua indi we ethaga njira cia kwaraniria nao na ciiko kuri aria maiguaga. Ku grow nikiwa deaf nimekuwa na challenges mingi sana kwa sababu kitu cha kwanza ni communication. I suffered a lot. But mimi mwenyewe nilijikaza kugrow na the hearing children. Nilitafuta ways how tunaweza interact na our hearing children. Video makienje kwetha njira kwaraniria nake kuma ari o munini. Riu kana nduno na nderwe ni ndagitari riu ndanjirie kwiruta kwaria nake oguo nake riu nake akimenya kwaria atia riu twaragio oguo kahora kiaria kahora kinya riu ndakena tukimenyerana biu guti murutaragia nake ura ndati undu tungiriwo no uriku kwaria nake. Then Sunday nikaanza kuona Kimiti angekuwa na help ile anahitaji, anaweza show the world that I'm a deaf, yes, I'm a deaf person, yes, but naweza fanya vitu mingi. Ndio ule mtoto akiwa pale mimi wanasoma tu. Nyitanira nani masiwadia wa Muriithi moboro-ini ma Inoro thaa 3 ikereka-ini ria keri ria ruthiomi rwitu.
na nikyo ndi haha niye mwene Bishop JJ nigetha ngurehere ng'undu itari ndugurie guku mwena wa Mombasa Road Konza SGR broti citu ni cia 50 by 100 turakwenderia ciringi 450 ukariha deposit ya 1,100 na cio ingi urihe na ihinda ria mĩeri 6 na nĩ niĩ mwene ndirakwenderia nĩguo kumbuku broti yaku aranĩria na JJ Land Merchants Limited kuhitukira namba 0745 950 930 kana ucere wabici-inĩ citu haha Kiambu Road Ridgeways nyũmba ĩtagwo Landfill Arcade kũriganĩra kanitha wa Catholic. Goko kwa Alpha Mabati we customer witu we wa bata muno na nikyo tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru editwa ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikyo tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Juma mwanangu timu ya Shabana kuhota gikombe kia National Super na point 73 miaraho ya umuthi. Kiharo kia Gusii kiria ngucanio ino ithakirwo gikuihurite mashabiki tutu. Bao Shabana ifungirwo kibindi-ini gia keri cieri ikifungwo ni Onchiri ndagika ya 52 na ndagika ya 84 na wa Shabana. no tukorwo tukurehera wona shehada thaa 3 tucemanie shehada thaa 3 ni Digital Kids Muthoni. Ona riboti ya Amase Wadia wa Muriithi ya uria andu aria matari uhoti wa kuigwa njira iria mahuthagira kwiyaria igukorwo igukinyira thaa 3 na njira ndikiru wetikira kunyitanira na ithwe ni njitagwo Harun Njoroge wa Maina.